comment as mwananchi igero almost nseme yemo. Okay. Andonzi ase president yakogenda. Team nere utangano. Sure. Like the NIS security yae. So onye baru gochagusi security ye utangano gochagusi chi hoteli bakorara ali abantu bagusi abaranyore baonie mandazi. Banyore na ndagera abantu banyore. Two abantu mbere bakurusiwa ibinyora wao ujaza umugutano kwe president bari ngorentu bari baye 500 baye 1000 baye 2000 depending in the bari mbanyore biri yu ngochere yaba kingo gotebire ntu sitatize gwita gitego gotebire inero the company mwananchi arakoreki ara benefit lakini gentu kere long term tinkeroji because ibintu byonse pe president yakorire gekoronji yaronji ntwana korekera kabi bikoera materialize biko materialize so for example he was here na linga was here sometime last year yes agata the expansion here ba into chetobeke junction here ito ikamba beke bypass aminimba beke fraoba agata bimba chaba ba expand pare uchibura ata nende bano banchira ndege tigia suneka nende ngeje bakira ndege kiagachu karona de suneka muisonde toro sana na rocho getio kikira aiga tara chambisi ito chifrao tu atebe tu chiko bikoro tijiro karona kuru Nairobi ngweta ke umbugo tirimbuga ga kuru keroka para wadito kubeke biro we can't drive at night because otherwise turaso tumnichiga otherwise pali ringa ni ya Kisumu cha Kisii kwenda Migori it's a wide road so yaro situ na Nuru you can drive any other time lakini pali very dangerous ni yo chakira daraja moja sita uende Keumbu uende Keroka uende mpaka Soti and unfortunately we Kasoti Keroka enda Kericho yerengale kwenda Pometi yegalete lakini karawa ikromo bako yo bakorogana Soti goja gusi gasi yako at least twari kubwatike gusikirike kore dorate naki aba gusino muliro twari metie